Omanju muri no gosemeri kwanina nigo yandate gutware ikendi ya engiye keroreri tukuria chuma mosi tariki 25 mutinyino yo gatano no mu mwaka ujirwe ne 2022 chinsa ni komina ni ogwore na semesi te mangana maya letukwerere harari to gusangiruria kete wikaboniga kurujinse munye chenze iria nyimo cha sukusu amona bosongo no kobori kwanina ikaranso ikende to gatebya yo amona manginyana Wakanda kutuwatia sensemeri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News wega sensemeri ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News yokonya chingaki na boko tweet @Ndizi TV News wega kerengelikia na boko konyora witerasi namba irase skini yao witerasi namba irase skini yao gorabo ndetonyora senjera yobukiranu yora sensemeri ni yomonu wemanyirio ni akorokwa Joshua Uta niriane Brighton Makoli Asoko ya jakera ni otoko ya jakera kurwase county ya Nyamira asomo wasiri buborendi bwe imanyara kawekerana asomo chango yomwase kanisa yekirubo SDA yerase county Nyamira asebo igomo wasiri yanyara kawate abuna ni wabegete miroberu ya bene rikwena kibuna chikura cy'umwaka ngojiri ko korekana asenjira yo bwene no bwasyo ko korengana nere ni gateruna ibisara yaye yoburendi bwe imeni genda tegotingi emirobero ya bene rikwena kibuna abakenya kujibari gwaka chikura senjira yo bwenamo no bwasyo gugatia barai abange mbaikirana somo chango yubakurawa no mugumende bwe county Nyamira cherusemanyi abona barubanya araba kwana amanga senseme yodi bagaliaye matiangira ate abune serikali yanda kubika emirobero rikwena kibuna ngokorale ngokoralo bokebaburu benda kwena kiwa ananas chinsema chiri chanakuru Wao wanasema wanaitwa confirm, tutawa confirm sasa sisi. Hao wametuita tuende kwa confirm. Sasa watungojee kama kuna mtu anawajua, watungojee hapo sasa sisi ndio tutakuja kwa confirm. Na tumeanza hiyo kazi jana usiku. Na tunaingia huko tutawa confirm. By the time tumemaliza hiyo kazi tutakuwa tumewa confirm. Kwa sababu wanajiita eti ni confirm, wanahangaisha akina mama, wanahangaisha sijui nani. Na baada ya wiki moja hata mimi mwenyewe nitaenda huko Nakuru. Kwa hivyo watu yo kugamba mwako kuna bacha bakabamo n'abantu abande aba kuziba minto ntegererega na indi ngukwane ngenteka se kanisa future ya itono mugusi igere buya igabu esaba gakabo stogocha yendo kerikare to agakire kura kira ase to na to democratic adia etire bona odino bodito wade gakie kiwanto amanyire karato wake kura sa amo na ento adana ndo jitogo jina ento aka twins karato agete twins yoto to ade sauti Moscow Kenyatta na intu otoka ebiriga kimukwane n'abantu baino na aligereiri nintagete moirane nigwegasi kwanza mono nintagete CS matiangirane haire chi projects chiane chigenderere na endera inindoche nera inyeye monye manete asomo ngina arasobo gambi bora mu aige karato gukwana gwitine redia cienkeigo omusiasi wito okorire mirimo yo gukumia bono na babo nere igo naende guchie binyoro kugenda bona ari kurakwanire biribyo itubirensa igo ninki ngokwana tutate kwera ni nyasaye mbiyamano ekarato iro muntu itora abunga dia barai bari baikirana hose bari no wasiri borendi bweme Fred Matiangya sensemeyo wararemo umugwasiri ose mokonyi bumugwasiri umurike botambase wasiri yobachenu Susan Mochaje ati yabarai bandamo na musinyari bo yoro mugabana we county ya Nyamira kiroto gotegana kurwa sensemei ni kubona umugwasiri bw'Gisem George Professor George Magwa haburi tkuregaro anyarete ka gotogie county ya Kisia moniri ya Nyamira anenekero banyari bagutangana sobwaga jibwe birasibiri bya CBC kaukwana haburi tkuregaro anenekere geta sensemo ya Nyaura ni kubona umugwasiri anyarete ka hote abune serikali genda takubeke emeroberi ya bene rikona kibuna kusira bari kisemi ano muroberio CBC. He's the senior. I'm not your senior. Maybe senior in age, but in government is the senior. Kisii County, Nyamira was the first to complete the CBC classrooms 3 months ago. 100%. Kisii County completed 6 weeks later. 100%. Maybe my brother confused the mop-up, the 100% mop-up, which is at about 99%. But I'm very proud that we have looked at these classes, we have inspected them, and countrywide,
the Nyanza region as a whole completed about 4 weeks. So, in the whole of the Nyanza region, the classrooms are 100% completed. The whole of the northeastern region, they are 100% completed. Rift Valley region, which is the biggest, which has 1,705 classrooms, it's more or less completed because we are waiting for 5 classrooms to be done. Bungoma is number 1, Kakamega is number 2, and Kisii is number 3. And the only person I work for, his name is His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, upende usipende. And I'm working for him by choice, not by force. Ayukagendera de kiombe gejizuguru joboroso bakura wana munyakero we kiombe kyumute ukasanga nigona babateberuna nigo baenda takobeka mirobiri ya bene rigo sira kisemi anasomorobiri OCP sekarabateruna barabo nigo bare tayari mano asomorobiri yo kana baraba ochukwaga chibirasi biri bya junior secondary. Come next year, we are ready for the students. Some of our schools are ready. You have seen the government at the moment is doing inspection in various schools. Waliba kuriye birogo weterase kiama GODM kurwase county ya Kisumu nigo bana batebirumna nigo bahochugwena kibune kiama GODM kuirakere birogo binge kurwase nseme yiba ukwana nigo bana batebirune kiama GODM getakere kuiremeri ase county iyo irikwena kibuna bali bahochukuire birogo ebyo nigo bakurwase kiama GODM. That will campaign peacefully bila kutusiana na bila ukabila. Kisumu County and everyone else to support ODM so that we are able to deliver to this county and to ensure that the 35 nominees get elected to the County Assembly of Kisumu. Oyo kabere mugabana bwe county ya Bomet Sakarudo nibona nyarega ko buri abakenya kurari omurembe na kwene kibune karuto kwenda sobo choli bwo mwako yoiga nigotokenda tuiwana ine ka kwana ibona nyarega hotebona abakenya mwako na barachugwa kachikure chino murembe korengana chinsemo ao nigochiarariri omurembe oyo. That will campaign peacefully bila kutusiana na bila ukabila. I think this is one election that will define the future of this republic. Because for once, there is no tribalism. For once, the Kikuyus are divided halfway, this side and the other side. For once, the Kalejins are not on a fighting mood. They are not, and we are not. And I think we can attest to that. We are not going to participate in any violence. Isn't that true? We are not going to participate in any violence of whatever nature. We'll only go and vote. And we have said you vote for the presidential candidate of your choice. Obomo bwas miuro moja bokora wanu yokuriyegero ikiwetera sobomo bo Laira Murodinga nigo barase county ya Mandera asibandate gwakire kuko na kuburia bamenyi benseme yigo chukobasira asokoba osokwira serikali yo mwako yo Laira kaukwana asenseme nigateruna serikali yaye keraranya kako chorwa yawo chukokole mechando ile bobwaternedi anene bali bako tugachombe anekurwa senseme ya Mandera bigo nigo Laira teruna emechando ile bwaternedi eba Kenya anene nchara emechando ao no eno nigawo chikoyekore kerana nyoli bagali ko mara yo gatano wensi ya Kenya. Tuko na adui wanne hapa Kenya. Adui wangapi? Wangapi? Kwanza ni ugonjwa. Pili ni ujinga. Tatu ni umaskini. Nne ni ufisadi. Ufisadi. Sawa sawa? Hawa adui wanne tukimudu hawa adui wanne Kenya itainuka. Sawa sawa? Tumetangaza vita dhidi ya ufisadi. Ufisadi. Wale wezi wa mali ya umma tutadili nao. Sawa sawa? Pili, tumesema tunataka kupigana na umaskini. Umaskini ili Wakenya waweze kupata mali. Sawa sawa? Hapa Mandera, pale tuko hapa Takaba. Shida mimi tunajua shida ya kwanza mambo ya maji. Maji ni shida, sio? Sio? Pili ni mambo ya mifugo. Livestock. Ng'ombe ziko na shida mingi zaidi kwa sababu ukosefu ya maji
na ukosefu ya mbuga ya kulisha ng'ombe. Sawa sawa. Omokonyoe Raila matakarwane na kirana somo yigo yo sasa musangano ya sate bya bakenya buna tiba basemeri buna tibari kuchandika ekero obomo bwa Azimio moja kurera serikali sate abune serikali ya Azimio moja kubatikana gosege kurawa no murabi kyama gyode murera murudinga nige gwatamaya guchesa bakenya. Mandera ikae kama Nairobi, kama Kiambu, kama Murang'a, kama Mombasa. Hatutaki Wakenya wenzetu kukaa kama mayatima na serikali iko. Ukombozi wa kiuchumi italetwa sio na mwingine, ni Raila Amolo na mama akiwa nyuma yake na hao wenzetu wote. Obomo bwa Kenya Kwanza na barabu kurawa no muraibu kyamagia UDA baigora mokonyi bo muraibu ense Dr. William Ruto na barabu nigo barasensemo ya kware kero baendete ni kitaro cya basenseme yuwa kirekoko itugura rero nigo basanga na bamenyi benseme yu hanne gusangira ibirengeryo biri barengete gucikokorerwa ekero obomo bwa Kenya Kwanza bora arosye serikali bakurawa na Justin Muturi nigo banyara bakote abono obomo bwa Kenya Kwanza na bwa tamarama ya baigo murai wikyamakia UDA Dr. William Ruto na nyaraka kwa na senseme yu hapa Kwale kweli. Sisi tuna haja ya kueneza siasa mbaya, ati tuwe ni watu wa kuzimia, kwa sababu tuna hakika muundo mpya ambao kinara wetu William Ruto ameanzisha Kenya nzima. Hata we mwenyewe ukiangazia pahali huko unaona kweli hili ni jambo jipya. Muda wenu kwa kuzungumza na sisi kama viongozi wa Kenya Kwanza. Niliwaambia pale mbeleni ni ya muhimu sana tuwasikize, kwa sababu ile mpango tumetengeneza haitakuwa imekamilika bila ya maoni yenu na bila ya mchango wenu. Tunataka tuwe na uhakika ya kwamba yale tutaweka katika manifesto yetu, yale tutaweka katika chata ya watu wa Kwale, ni yale watu wa Kwale wameyazungumzia, wamependekeza, na hiyo ndio itakuwa roadmap ya vile tutabadilisha hii Kwale. Ayuna na kwarendia se jinse jiga kurinde kuragense ya maya bona marawan njo kwarendia mange unatenda kusangelia imena isko ya gusigo toska merobone menge ya Ndizi TV obwansubo mu gusigo yorenganza nsameli yomuntu we manyerio ni akorwa chushauta no yorengase kamera ne studio ndekone kuna mali wini chibichago chira senjira ya bene ni akorwa Petronira Mukera na Njeriane Brighton Makoli.